Hey, hawu, hey, ngibona unenkinga. Kuthi umuntu lotawe esibhedlela angenankinga la. So-ke nanginenkinga vele ngingako ngingenela ndumbeni ngilethwe ngiyo le nkinga kuseda umsebenzi lo wendile wena nasithi sicala kubuka kuphengula kwakho. Hey, bakusukela ngani? Ingabe bakusukela ngani uthi ilungele kangaka? Nguwe phela lophengulako akusemi. Ngitshele wena ukuthi bangisukela ngani. Hey. Hey, kukhona umuntu lokugadlako, khona umuntu lokugadlako. And futhi lokulunga kangaka sitawubuya kuye. Ngalokho ukuthi wena kufamily yakho kukhona umuntu lomenyanyako ene sombekela kule hierarchy yalabantu nakasho njalo senguwelo lo channela lenyanga ukuthi igcine ikhombe yena lo muntu ingakuthi asinakasha lo muntu akhombele nale ize lenhlitiyo yakho inetiseke nasathole lo lamfunako umuntu lo wena bovele umsola kule tinvo leti uyabona ke ngalokho nini aniva ni uperforma nakule sithi thina yi-acting nakule sengikwendile ngokuthi yeah wendela ukuthi wena ukholwe lento la isho ukuthi into la iphengulako la ukuthi ngisho yinye into la ngayibona lo mfo